Kalugurang mo kapatid, ginasal pantayanan, ngayon pong aldoy, di pagmulan tayo, ing bayong panahon, king liturhiya na ning Santa Iglesia. At ing panahon ay iti ang santayang Kwaresma. At ing amanong Kwaresma, iba't siya ing amanong 40. Buri ng sabiyan, 40 aldo, pamagsadya. Para king kapag masusyan tamo, king malialdo. Nagdo rin luman tamo at makiagong tamo, king pamaylasa, king kamatayan, at king pamanyugli ng mebye ninggil. Yung programa na po ng Kwaresma, simple yamo, at pangkening yapag na kayakatamo ng Ebanghelyo. Munang-muna, pamaglimos. Samasa ng relasyon tamo, king kalupatamong tao. The horizontal dimension of our faith. Pinyamin mo ng magmula yung manalamisa na tamong sasabi, magkumpisal ko king Diyos, amayapayang totoo, at kaya kayo kapatid. Ulit din kasalanan tamo, at ilang epekto kimbiye, ning kakatamong komunidad. Sin has a social dimension. Na anuman ang gawa mong kasalanan, at inyang epekto laban king kalupa mong tao, laban king akong Ginoo, at laban king sarili tao. Sa masa ng relasyon, king kaparang tao, almsgiving, king akong Ginoo, panalangin, at disiplina karinggera tamong sarili, kapamilatan ng pamagayuno. Nung doga rin nung misan, may magtampiso tamo king burak ning kasalanan. Magayuno tamo, king nanumang bisyo, king nanumang marot, king nanumang anyuning kasalanan. Bangketa, miyugne tamong pasibayo, king lugod ng Diyos. My dear brothers and sisters, namun po sila bantala, detang palaspas, at ginamit tao, inyang milabasan, at Domingo de Ramos. Then palaspas na rin inyang gamitan tala, kulay ng berdi, mabiyena, they're green. Pero kaya rin yung pabanwa, makasabit na ka rin ang tartamo, o paskul tamo, melanina lang. Dening palmer, dening palmas, dening palaspas, at dati green, have turned cold dead and brown because they've been cut off from the main trunk. Yabining Merkulis ni nga po, medong iyang kayagkatan to reconnect our lives with the Lord. Bangketa managana, ingrasya na ning akong Ginoo. Then our souls and heart will become an oasis of God's grace. Nung ka rin managana, ingrasya na ning akong Ginoo. Namisa ning grasya ka rin kaladwata mo, mamana, kinguli ning kasalanan. Kinguli ning personal ang pang selfish tamong kapagnasan. Kinguli na rin kaya katamong bisyo at kayong-yungan king maro. Sa saldak na katamo ng kasalanan, mamala ing ganong ning grasya, kareng kaladwa tamo. Inyapin dakal kaya katamo rin kaya katamong kaladwa. Maula, kalupan ning gabo na malangi, magdulang king ganong, bang may pasnoya. Magdulang ng grasya kaya kaladwa tamo. Bang may pasno ng pasibayo, king grasya na ning apong Ginoo, at managana, mamulaklak, ing kasalpantayana, ing lugod, at kapanaya. Mo ka rin puso tamo, nune ka rin pamilya tamo. Uli numisan mababantilo, ing lugod, at kapamilatan ning Merkulis de Ceniza, medong iyang kayagkatan. Let us reconnect, renew, and refresh our relationship with God, with one another,
and with ourselves. May the grace of God flow into our souls and turn our souls green, alive, and once more an oasis of God's redeeming love. Tanggapantala po ngayon rin ang buka rin kaya katamong kanwan. Inime itong yung tanda ning pamagbalik loob kingapong gino. Ing pamananggap abu, medong yung tanda ning pamanising kasalanan. At bodang sisisi tamo, magbalik tamo kingapong gino with humble and contrite hearts. Ing pamananggap abu, simbolo na yung kababando. Magbalik tamo king gabon. Humility, humus, mabunang gabon. Uli po nang migbalik tamo king gabon, in all humility, kanitaya managana. Ing grasya na ning akong gin. Kanitaya may buklat yung pritil, nung ka rin masaluso, lumubing tanong. Bangketa, pagkabyeda rin asan, at managana ing biye, kareng kaladwa tao. My dear brothers and sisters, kem lumang tipan, din pong magpenitensya, manyulod lang sako. Mangilagay lang abu, kikarelang buntok, at mangilagay lang abu, karing-karelang kanwan. Ing kanwan na yan, yang yarap tamo, kingapong gino. Ing kanwan na ini, yang hilan yan laro, inyang itamo, may binyag tamo. We were christened with the oil of salvation on our forehead. Inyang may binyag tamo, binatakan tamong banal na krisma, karing kanwan tamo. Pagmaragun tamo, karing kekatamong kanwan. Kinitamo, anak na katamo ng Diyos. Kapamilataning kekatamong mayak papanugali, ampong mayak apami piye-piye. Di nga yung religion, sasakap na hinggabon, ingkanwanda, yang umada hinggabon. But today, hinggabon na yan ingitas tamo, karing kekatamong kanwan. Uli kapamilatanan ng krus ng binyag. Paganakanan kekatamo, mitas tamo king danganan, daring anak na ng Diyos. Itamong menibat king gabon, mitas tamo king danganan, daring anak na ng Diyos, kapamilatanan ng binyag. At babalakan tamo, gawan tamo, at pagsumikapan tamo, ibalik tamo yung danganan, ang kiratamong papasya, kapamilataning kiratamong binyag, ibalik tamong dangalan na yan, kapamilatanan ng pamanising kasalanan. Today we make an act of repentance, an act of coming back to the Lord, kapamilataning pamananggapabu, paganaka, itamo abu tamo, bistat man burak tamo abu tamo, bitas tamo kindanganan, daring anak ng Diyos. Let us come back to our dignity as children of God. Kalubanan nilang prodigal son, misat lakang imburak ning kasalanan, ning pamikawani king lugod ng tatang na, ning miyayan yung ang bisyo, only to find himself kanang metong apigari. Malungkot siya, mauya. He was starving for God's love. Meranop niyang emuna yung lugod ng tatang na. Haganaka na yung oasis of love, kitang balen ng tatang na. Niya, tinalakad siya, migbalik niya, may umpisa niya ang tatang na. At itatang na bistat man, mabulok yan ang tingbabi. Kinawol ni, inuman ni, belabalan ni, kitang imalan, akarapat dapat karem kayang anak. So my dear friends, as we receive ashes on our forehead, let us humble ourselves before God. And may the grace of God give us that strength to bring back the dignity of God's children. Bibiyabiyata mo sana bilang anak ng sana, bilang anak ng Diyos.
Diyos. Tubig ka kaya? Walang yan. Panagaping banalog ino'y kain panibataning sablang kabanalan, ulimita pagparalang kumi, pabanalan mo sana datingayin, kinupaya ng Espiritu, ang parangya kami, malian ng katawan at daya, ning Ginoong Heso Kristo. Bayami daw ang kusang king pamaydas at kamatayan, kinuanin kinape at pepasalamat sa tiyapan. Tiras sunay at binyin, karingay disipulos mama. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiyay ka na kong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay patning apunan kinuaning kalis, pasibayo yang tepasalamat kaya ka, at binyining kalis, karingan disipulos nga, tanggapan niya ikangan at minunggo kanino. Itiyang kalis ning kanakong daya, indaya ng bayo, adalangang tipan, kami buhu para kaya kayo, at para rin sa bilang tao. Bangketa may patawaran ng kasalanan. Dapkan niyo iti bilang kapigaganapan kanako. Ipasyag ka ng misteryo ng kasalpantayan.